Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel nih teman-teman. Teman-teman, kemarinan si Babe sama si Empo Aye kerjain. Aye suruh lomba joget balon teman-teman. Kagak ada yang bener nih teman-teman. Penasaran apa nama videonya? Nih dia teman-teman. Nih dia teman-teman, lomba terakhir kita nih, ondel-ondel joget balon. Bisa kagak ya kira-kira ya ondel-ondel joget balon ya? Po, bisa kagak po? Nih dia nih. Ayo si Engkong ramane tidur mulu sih kong, ngapa sih kong? Nih semangatan dikit ngapa? Ayo sini. Nih, ayo sini. Sini jidatnya. Sini, bisa kagak? Nah gitu. Belonan munduran, empok munduran dikit. Dah, ayo tekan. Iya, udah cakep banget dah. Ayo joget. 1, 2, 3. Oh, sudah jatuh. Ya, jatuh apa gimana? Kurang kompak nih si Empo sama si Engkong. Aduh, gimana? Udah diulang. Pasangin lagi. Si Empo bagaimana sih? Nah begitu dah tuh ya. 1, 2, 3. Iya. Bagaimana? Ayo, taran. Jangan, pokoknya lu jangan geser badan. Kong munduran dikit kong. Oh, dah, ayo. Dah, ayo. Nah, ini begini nih. Nah, begitu. Yang mana tangannya kagak digerakin apa? Ya. Wah, balonnya meleduk. Waduh, balonnya meleduk. Lagi. Waduh.